Thir tu te chibai le vek ule. Tunla Israel politics in lumlet dan hi mitin ngai ven. Ani meka Prime Minister thar an nei mai don ni na lang ta a. Heti lai hian an mel ma te chuan Naftali Bennett Prime Minister tur hi an hup hurtle boka. Benjamin Netanyahu la chuan sarkar thar in siam tum hi ti sukuk atum ve boka. An boy ve map khop mai. Israel Prime Minister ni to mai tur Naftali Bennett chanchin kan mizo pa Israel omek Moshi ilanan ngai nom takazia hi tun tum chu ingai thla ho teng u luchunga dere khuwa wangin chinchia anti emonika Israel sipailal IDF chief pathum rual thieu te in sui khom poina an ne theilo khopa politics thiam le mero pui politics toy thiam ti hial an ko mak mo le Israel rama left wing rual ho te vosing noi dep tu Amadin munata pai thei tu atana hroi tu hrol tak po voi duai lo alo thlak pha zot to na Israel rama Prime Minister din mun chel rai bertu Benjamin Netanyahu chu juda sa khomi te chin chian lukhum dorom tak kipa dere khum tu mi pakhat chu lokalin neset a seat ruklek nei chungin Netanyahu chu a Prime Minister cherata a tho tir ta tui mek chunia chupa chu tudang nilovin Israel sipai unit thaber Sayeret Matkal chuak ngat Naftali Bennett kanti huai chuni kan thu soitum kan lu chil main he unit hi amak khop mai tun hi he unit chuak mi le sa Prime Minister an ni voi thum na tur hi nia Ehud Barak kha lo ni to a ti chuan tuna Prime Minister ni lai Netanyahu hi Baraka nuaya he unit a commander lo ni veto ani boka te chuan tuna hian anni ayan naw fe Bennett hian engkim akal tluan chho chuan an hnung ron zui vel in aron Prime Minister vedon ani mel le tuna Bennett taktik ron man chho hi alan dan le mitam takril ruwa chuan arim chiaina chim momin angei om tak zet ati thei ome nia adigalom Israel lama chuan right le left ti in an in then deuh phuka ramdang anglo takin right le left an te na hi hetiang deuh hi nia right wing ho chuan arab mi te an huwa a in rem na siam puyan du lova Israel ram hi pathian min pe kan engin kan pum bil turani an ti ni ber left wing lam thung chuan arab tenen hian ram chung khata kanin chen pol ta sa chu wangina in rem na lam shalom lam kan siam turani an ti ni bera Israel rama Arab te chet fo dan chu in ril fia ranangai lovanga annun rongin juda te tan nun anti chep em a chu wangin akumatel hian right wing lam hian pung tual ne na lang bok chutia left wing an tlem tual lai chuan right lam hroi tu pa ber Netanyahu chu an thiam thil sang le an thei patop kho tak mewin pai thak tumin tran kho thin te ma se ti ngai nan hreto lova cha chunia Israel ramdin tu party ber Ben Gurion a party avoda Labour Party po kha left lam ani miawawanga anral thum lo chau to ni lain hetiang mutakal pa angleka ama side lam right ho hroi tu pa ber lu choron zuar ta der mai chunia a khodu le ngei du tan chuan a huat thala om ve viu ngeyang maro chu tuna Bennett chet dan zong hi achi tu tan chuan khoya chang le tu la ka tanga azir chuange ti chu alang uar thei bokang chu kum sang ni le paruk chhovel ex Prime Minister Ariel Sharonan Likud Party achwa sana party thar kadima party adin khan Likuda an mi hol tak chuan an chhuwa san ve rui mai kha kan la hre thewanga khami tum khan Netanyahu chu eptulam leader ania Likud Party chu ate roya ading chuak le to lovang anti huai kha ani khati lai khan a head office in volunteer ami man lai ajilet shaketi khan Netanyahu din monron siam tha ron tilian le thei tu turatan mi thau thang tha le target a pur chat mi Naftali Bennett hi amu chuak hlo maya ti chonani po startup neya high tech lama background lo nei to in mi house satakania wangin volunteerin Netanyahu pui tur chuan
Netanyahu noya lut veta ani an thian dun chuan zei tak main hun rei lo te chungin Netanyahu chuan vut lian thoi ta renga Prime Minister na chel tu mai nilovin Israel ram mi pui za ve muk te ruai tu tan an hlang kai ta lu mai ani Netanyahu hi paro pui le mel malaka mi ro thapu ye ti lo hian a boya te nu kia ngai ro chuan a thai bo rutu thung rewa an pa noya volunteer na thok pa ni saketi le beneta te chuan an na awanga sekel sang ni Likud party sum an lo don ve chu a mulian talur maya an paril ru chu minin a sajumei do tir mi tamai chu tianga mi fing pani tho thang tha tak mai Likud party mi le sa an politics kong zo bultan nana an pu Netanyahu kianga seilen chomek te chu an pu thailung le na wanga chu tiang mai an seilen na Likud party atanga tuithar anan ni tamai chu party tang bel tur dang zona lo ngai ta a ti chuan beneta chuan alu chunga khuwa wang chin chena mang tang kai chuan Zionist sa khomi te party Habait Hayehudi chu zom ve in a politics kong hon sak tu a thian nu ayelet saketi po chu sa khomi ni lem lo ma se sa khomi party a chuan lu pui ve ta chut maya chu party loral thum lek lek to chu an thian dun chuan an chom nung chho ta tak taka in thana han ni le me chuan seat som pani lai anon ho ta fa mai ni coalition na tan rual pui turata na Zionist party it tham take ti lo chuan khami tum khan Netanyahu chuan a sarkar thar tura a som ve du ta chuang mi lova an mani aya khati hun laia party lian ber do tu yes atit party tuna Netanyahu in left wing party hlo ti a soi chiam yer lapit te party chu an nge ta piang tiam chungin laklu atum ta zoka maro chu lepi ta chuan benet te party som lu velo chuan kan lut big lovang ti in ultimatum asiam ta mi maya te chuan tuilo zet chungin benet te party chu Netanyahu sarkara an lut veta ni ti chuan a minga party lian ruai tu an ni ve mi wangin minister te naw ni na te chu pek an ni ve Masian minister fung chela an thang thain thilang sar tha tak aron hlotlin pui chho ta zela beneta chu minister of economy ate minister of education ate atopa phechon defense minister hielaron ni chho ta lu mayani tin athian nu ajelet saketi po chu court minister atangin a mami te ti ngam lo thil tam tak fing zet mainaron ti hlothing ta boka in thana piang hian department ning noi chang tura adu wang nge antel kher lova sarkar kil rem thaya in rin wang zo Netanyahu chuan a top bera beneta te party hi asom lut vet le ta chau thina khati hun laia a defense minister Moshe Yalon IDF chief polo ni to hun lai khan a minister ni na ta chu Liberman seat ruklek nei ta na kian tura ti awangin Yalon a chu lung oi talova ban na a the du ta a ti chuan Liberman a chu defense minister ta na lalut ta zoka mase Qatar poisa $13 million som lai hama saute nei na pek lu Netanyahu chu na remti pui le tatawangin chumi du lovin Liberman a po chu ani na ta chu bang le tamaya ti chuan chu mun ol defense minister ni ama te atanga benetan chuk eitan operation atanga alo aim to chu Netanyahu chu na pedu chuang tatlat lovani hemiangiat na le waw khana na chanchin bumi te ma thu soya tum chu Netanyahu chuan hlau thongin beneta te party Rabbi Haraf Drukman ne na tlan khalwatin until ti tum chu su tir le turin na lowatia te chuan beneta te chuan an su le ta rengani khami tum khan beneta te khan defense minister din mun ruak chu apek du lo chuan sarkar chuasan turawau atum khania an chuasan chuan sarkar kha ke chedona chu Netanyahu chuan a hlau thongani atira kan soito ang khan beneta te thian dun hi target nget tak nei le chumi an thlen ma lungoi mai ngai lo anni kan ti to kha benet hian politics azuan lu tir phata tang khan prime minister ni hi a target a ta va maya masian thian dun na thora tang hian mitam tak chuan
Ayelet Shaked hi a Prime Minister masazo kang tia anrin huai ani ve thung. Hetianga Prime Minister ni tum chung chuan politician te biak tlon thei. Rabi te noya partia a chung chuan ma suan bel thei lo ti reilo te rethiam tran ta a. Te chuan Shaked nen chuan in la rang le in party thar andin vele ta a. Kum sang ni le sompar het khan an party thar mingatan Hayemen Hakadash an vua chu right wing thar party tinani. Ti chuan kum khat po tling lova in thlan aron om le ta maro chu an party thar chu an thlin zo pui te lova. Ma se an van ne siamin thlare lo te chungin in thlan dang aron om le thuaya chu ta chuan Sakhomi Zionist party ho te ne na tangrual khomin tuna an party thar Yemina party hi aron ting thar le ta chu an thlin chho pui ta tun tin mun ang deuh hlek hian Bennett te party chu le lam sarkar siam tir thei tua an lo tang ta ne khati hun laya le lam ho tuna defense minister gan satelama khan Bennett chu azwan kai mai hlavin athil du defense minister ni na chu Netanyahu chuan ape phal ta ra mani masi hun reilo te chungin Netanyahu chuan a sarkar chu achel khom le hlei thei talova in thana lo om le ta Netanyahu chuan a thiam thil eng kim le COVID-19 te po chuan lama chelek nuwa kan sapar ti thumin zom khom chu pot phel le theita in guns te party big ka khol lavan party chu a sarkara lalutin guns chu defense minister le rotation prime minister thak tu turatan anin rem siam pui theita tuna zet chuan Sakhomi Zionist party Bennett te telova sarkara siam thei le ta ka chuan Bennett te chu a sarkara asom lut vele du talo ani tuna hian Bennett ten sarkaran siam tum hi Netanyahu hian left wing sarkar tur ti in aw ma se tuna Netanyahu le guns te sarkar a hian 10% zetin Bennett Lapid te sarkar tur hi a right wing zok don ne na lam Netanyahu hi prime minister din mun chel rai berto tu ani mai baka the Oslo agreement awang le left wing lam hroi tu pa Yitzhak Rabin king tu ani awang khan right wing lam ten Ariel Sharon ate Ehud Olmert ate anga prime minister satli ang chuan an en lova hetiang din mun lu zo tu ni hi thil ol ai tak chu ni lem lo tin hroi tu ni chu ro pui tak zet boka atan chuan he din munata nu thlak a han ni mai tur hi awi om ve ngot don ani tuna in thana pianga Likud a vote pezia ho po hi dik tak chuan Likud ayen ama Netanyahu hi an vote zo ani bera ani na hi achel zovin azeya athu soi thiam na in mi thin lunga ne aro puina in khovel ramzong zonga deng chuak me ania Ariel Sharon a prime minister ani laya Gush Katif po chua ani don po khan neseta athop zongin Netanyahu hian foi ni zet bana phara khami khuwa an po chua tak mi puite po khan ama hi tuna chuan an tan hlor ta zel thomaya tin pile pute khuwa ir avot Hebron khuwa po Arab Palestinian te ne na hlana petu ani chung khan a khuwa cheng te ngei po khan an tan rum rut thomai bok politics doi thiam an lo ti chu heian ti chiangin an in le lawata apo chua tir te mit hial po a doi vai vek mai zong ani hi Netanyahu hian a hruai tu ni na din monron phat huai tur a rin te chu politics manga tring mi dan le da zero dan a thiam riau mai boka chutiang chuan a party mi le sa mi tha tak tak an party chung in thlan primary sa ama ron khingam tu Silvan Shalom te Gideon Sar te Dani Danon te mai baka an party in thanaron lang sar deu heng Gilad Erdan te Moshi Bogi Yalon te Michael Eitan te Dan Meredor te Benny Begin te le midang dang te po alo da thato trivani tuna kanan soitak te khachu alang sar deu zual mayan ni ome right wing lama ama ron thak thei tura arin Lieberman te Bennett ngei po hi Netanyahu hian a ting mi lis zinga tel te chu an ni bok Netanyahu hi thu soya thiam ani satlia lova thua soipa a performance rim te hi mu no matlinga Bennett a chanchin kan soya
a target chu hlo tlintir nge tum kan ti po kha Netanyahu ni na chia ani Bennett anen hian animi zia hi ain an em wang hian political advisor te chuan bibon tenan ko fiam hial thin ani Netanyahu hian a politics din mun ti nge nan hian a mel ma te hi mathea a mang zia maya mi puite soi thai a thiamin a thu soi o thum deuh le nget chal maya an soi hi chuan arin ombi clear hli hin a hriat theya chuta chuan Iran nuclear te Hamas te le Hezbollah te hi a campaign na man ruwa beran nia Iran te nuclear weapon an nei thailo na tur thu a soi reng chuan Bibi Netanyahu tabi kriau ni hian a hriat ngoi mai ni a kong dal tu ni oma lang reng chu tuma za pa le hlo anei der ei ngai lova Obama sarkar poin Iran nuclear chungchanga agreement an siam don po khan Obama du dan lo puin America Congress ma thuazuk soingam ngat khani a Donald Trump sarkar lai khan anin chobe view boka an agreement lo siam to po sutir mia thayani mase atlin zui zo tak silova chuan Biden hian he agreement hi tuai thar le atum ti thoma riat vele khan athu soina kanram Iran nuclear laka a him na nge America te ne na kanin thian that na hi thlan jok tur ti a chuan ke chuan Iran laka kanram zim te him hi ka thlang zo kang ati thor mai khania mitam takten lo ip choi mai ni kha tuna hetianga Benetton prime minister ni na ronlak sakatum ta ka hian tunge du rum zo kanga tunge ramta na mi thazok tur niang ti ang chi zona tam takom theidona tunge record nei thazok te kan soidon chuan prime minister ni na kum som pani chuang chel to tu le voikhat mala prime minister ve chin lo han khai khin chu thil thei poni lova mase Bennett tapo hi a minister ni na chel to a chuan bahla lanei mi lovania ati tha em vekani tin kumsang ni le som palia chuk eitan indona khan Bennett hi cabinet minister zingami ania khami tum kha tuna defense minister Benny Gantz IDF chief ani lai ani bok defense minister Moshe Bogi Yalon ani boka Bennett rotna kha indona kha Hamas hote leiver zongzong chutchiat sak vek hunani tia rotna chu atiwa tema khanan pom sak talova Bennett chuan amizia target bitum nget nei mi kanti ang khan amizia churon chuat tak taka indona mun naya chuan lama ngei zuk kalin azuk en fia ngata sipai lam ho tu tele mi puite ka tangin leiver hote chu chutchia ta poimo le andu zia azuk soi puite chiam maya chu chanchin bu lama le social media lama thedar ta fakin alu lul nazara cabinet chuan pom puita azar levin Hamas hoten Israel ram chunga lei anon verlu khento somthum chuang zet an chu che theita ni kha indona khana pute ho chu duap ati ema wangin khata tang khan defense minister ni kha atumru ta hlemaya atopa chonaron ni ta chia rengani Bennett hian tuna hian sidruklik nei chungin prime minister din mun zam mi lovaron niat tatlat mai hi engwangen yang o ti hi zo na lian tak ani thei nge yang tun nai in than rang om chho han thirlet tak khan Netanyahu hian a ruk thu buaya ama sahim na chau hi azong to a ang ta bermaya a thu buaya wangin democracy ram anga in kho khet na zong Israel ram police department te court lam te presidency te ang reng hi ami puiten mel ma enen en chho me kania tin neseta prime minister nilai chu thu boy siam sak thei ani lo na dan thar zam te an tum thula engwangin nge Netanyahu sarkar hian left wing lam chu soilo Likud aya right wing ho party dang zong te hian ama Netanyahu chu an tran rol puidu tak lo tunin than zo han thlir phei hi chuan mai mi ching chunga Netanyahu la tran rol puidu party dang ho te chu Haredim party chau hian ni to akuta mande ta omlai khan right wing lam party Zionut Hadadit Yemina Tikva Khadasha Israel Beiteinu hote zinga Bennett party Yemina party chau kha Netanyahu sarkar lu ladu omchun ania
khati chung khan Bennett chu vuak niam tumin a party chu tun thleng hian vuak phel ala tum zela Bennett tlin puite Ayelet Shaked Orbach Edith Silman te inbula an thu su tur le Bennett tanrol puilo tura ko turin mi puya tir khom chiam boka Netanyahu fapa yer Netanyahu phei chuan a Instagram a heng ho address te alo post vel boka chuwangin Twitter le Facebook le Instagram te chuan a account an khar sak mi mai boka ni tin hetianga politics doi manga tun din muna ama ai right wing fear zo Bennett chu ami puiteril ruawuk niam sak ema wang hian tuna Bennett ten sarkaran siam thailo vai chuan keimanin kan siam thei zok don ati hi thil ni thei ani lo ti chu amandate zo rual khana hriat veka thilom thei chu in thlan that le chia ania chu athlenga ni vai chuan tun din mun anga Bennett tan hian tlin le zo ngai na om to don lovani hei wang tak hian Bennett chuan a politics career channan prime minister din mun alu ange hianga ani chuti lo chuan Bennett hian a politics thana lai angai to hian mayang tunin thana hian Bennett chuan ora thak na sa achang le ti duma achang le ti senthul kan ti ni mai theya adik chiani hei hi chu politician hote ti dan ani ve hrim hetianga pu tu nge Netanyahu po hian tun tuma hian voi duai lo apply ve thovani Arab Party President Mansour Abbas kha in thlanma khan kantan puilo wang ati takna in thananan zo fel chu arim masak berbera atang le a chu Zionist Sakhomi Party Ben Gvir ten Netanyahu sarkaran thlak na le anten chhotak chan po khani he Arab pa ne na hian Netanyahu chu anangiat ang zong chu atiam veka chu Bennett tene na anin dor ko live vel khania Bennett a po hian a hriat ve veka wangin Netanyahu sarkar siam thei tak lova chuan Bennett hian an tiam ve ta he Bennett te sarkar tura sukuk nan hian ama Netanyahu ngei po hian phone bia in a aya tam po atiam thale ngatani tin Netanyahu Monday da zo don khan Bennett ne na rotation tia ama Bennett chu prime minister ni masatur khan asom ta hil khania mase chu ti chung po in Arab party an lu ve do na wangin Ben Gvir te party an lu du silo chuan Netanyahu chuan sarkar siam thei chuang tangang lova ti chuan indo an ma chon zui ta a khata khan Bennett chuan chanchin bumi te ma thu soin Lapid te nena sarkar siam tumchu ka chhuasane ati khania khata khan Netanyahu chuan a sarkar thei ta ngei don nia a hriat le wangin Bennett nena asom na rotation kha aphal le talova te chuan Bennett po chuan a thu sut vele zatin Lapid lama pakai vele ta a chu thu a hriat vele rotation book chu ron ma thele in kan pathumin Gideon Sar prime minister masaberanga adota kei ti chuan kan nuwa Bennett prime minister ang ti in asom le a mase sihal tia no pang aw ang mayani ta ka wangin atua ma chuan an ring du talova Lapid te ne na sarkar siam ho chu an on ta zokani tuna Netanyahu sarkarin ani akin ma a in thlan an nei le na chan hi a sarkar mi te right le left in chopol roi sarkar an ni wangania chutiang che chuan tuna Bennett te sarkar tur po hi roi tho ani dona wangin adin zik tluak arin omlutuk bik chuang lo chutiang chuan loading zik tluak thei telovin Bennett prime minister chung kumni le chan ve chung hian in thlan that lo ngai ta ang se tin Bennett chuan in thlan ma a in tiam na Lapid chu prime minister ni lowang ati kha lo dikta ang se Bennett chu a thutiama ading lo ami puite abum anti zui kherangem ti po hi zona om thei tak turani a rima tuna Bennett an sarkar siam puitur party ho hi han en hian Netanyahu poina lo tan rol puito te uvek te khan ne hloma Lapid te Gantz te Avoda party te chuti ni chuan tuna Netanyahu wen Bennett apu na left sarkar ni ati hi ngai tu in Netanyahu po khan left wing sarkar charem ni lo siam thin ti po ngai tu na omrum lo thei lo bok ai nga po chu ni se tuna hian niriat lai sarkar inform felnan hun lo oma
chumi ma chuan Netanyahu chuan athiam thil chitin reng mangin Bennett asukuk thainan thil ti tum dona tu party mo ber hi pot phel thengem nge ni Jerusalem Arab le Juda te inkara boina chuak le thutang a eng ber po chu ni se Netanyahu prime minister ma po in prime minister tam tak an lo om to a an ram hroi tu ma sa the kha anan president chuan ram mangai tu vekan nia chuwangin tangrual sarkar in u naw na thar an siami be sei pui phot teng u ole tuna kan thlir ho ta kha Naftali Bennett chanchin kan mizopa Israel om Moshe ilanan ngai nom taka zia be chana kanan ti chua ania INP mizo channel thlir tu ten in lo beng war phale ngei don nia